nongeye kuguha ikaze kuri Rugimba na Talk Sport. Amakuru yacu yakatore mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru Marca kikaba kitubwira ati Morata yamaze kugera mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba agiye gutizwa mu ikipe ya Juve. Rero umwaka umwe ikipe ya Juve ikazishyura Atletico Madrid miliyoni 10 z'amayero, mu gihe Suarez rero ari mu ntambwe ebyiri zonyine gusa yerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid gusimbura Morata, ari nako Cavani yari alternative yari aho ngaho kuri Suarez biramutse byanze. Ase ikaba itubwira ati Suarez yongeye guteza umutingito mu by'ukuri. Aka rero umutingito wa Suarez muramanukira mu ikipe ya Barcelona nyuma y'uko uyu mwataka akaba ari kuganira n'ikipe ya FC Barcelona kureba uburyo igomba kumurekura agakinya ikipe ya Atletico Madrid. Akaba rero agomba kubasinyira imyaka 2 mu ikipe ya Atletico Madrid, mu gihe Morata bamutije umwaka umwe mu ikipe ya Juve nk'uko iki kinyamakuru kibivuga, ariko nta option yo kumugura irimo. Mundo Deportivo ikabivuga ati kumvikana hagati ya Suarez na Atletico Madrid. Suarez rero akaba yarangije n'ikipe ya Atletico Madrid rero igihe cy'imyaka 2, ariko ategereje kubanza kumvikana n'ikipe ya Barcelona uburyo agomba kuyivamo. Akaba ikipe ya Barcelona nk'uko ikinyamakuru kibivuga yamaze kumupropose imubwira ati turaguha kimwe cya kabiri cy'umushahara twagomba kuguhemba muri uyu mwaka, hanyuma wigendera amahoro. Affaire yo gukurikirana cyane. Mundo Deportivo kandi kabitubwira yuko Semedo ari hafi kwerekeza mu ikipe ya Wolves, mu gihe bagomba guhita basinyisha hagati ya Serginho Dest cyangwa se Emerson Royal w'ikipe ya Betis Sevilla. Rero iyi ni affaire yo kukurikirana rero, kuko abangaba babiri nibo bagomba kuvamo umusimbura wa Nelson Semedo. Ikinyamakuru Sport cyo kiratubwira ati imbogamizi za Suarez mu by'ukuri. Suarez rero afite imbogamizi zikomeye cyane zo gusohoka mu ikipe ya Barcelona. Ni nyuma y'uko rero yamaze kumvikana n'ikipe ya Atletico Madrid, ariko iki kinyamakuru kikatubwira yuko Barcelona ntishaka kumutanga mu barivare direct, mu bantu bahanganye. Ikinyamakuru kitubwira ko rero ikipe ya Barcelona iri guplanning uburyo igomba kubloka ko yajya mu ikipe ya Atletico de Madrid. Shani hatari kabisa. Ikinyamakuru Sport kandi kitubwira yuko Vidal yamaze kurangiza medical mu ikipe ya Inter de Milan, ibintu bye byose bisa nkaho byarangiye. Hanyuma Semedo we ari mu ntambwe nkeya cyane kabisa mu ikipe ya Southampton, mu gihe Musa Wage yamaze kuofficializwa mu ikipe ya PAOK Salonika yari ya mu gihugu cy'Ubugereki. Ikinyamakuru Sport kandi kikatubwira ati Barcelona ifite intego mu byumweru 2 igomba guhita irangiza izi transfer zose ziza mu ikipe ya FC Barcelona, harimo Gini wa Liverpool, Eric Garcia ya Manchester City, Dest w'ikipe ya Ajax Amsterdam ndetse na Lautaro wa Inter de Milan. Abangaba mu byumweru 2 Barcelona igomba kuba yaranje affaire. Ikinyamakuru Sport kandi kitubwira yuko Rubiales yongeye gutorwa nka president wa Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne. Twekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport ikatubwira yuko Zlatan atararangira. Ni nyuma y'uko rero atsinze ibitego 2 nimugoroba ikipe ya Milan City twaneza cyane imbere y'ikipe ya Bologna. Akaba rero uyu munyasuwede w'imyaka 39 mu by'ukuri akomeje kugaragara nk'umusportif w'agatangaza. Rero akaba yatangije saison neza cyane ku ruhande rw'ikipe ya Pioli ya Miras. La Gazzetta dello Sport kandi tubwira ati Pirlo yamaze kubona nimero 9 we akaba ari Morata. Alvaro Morata rero Atletico yamaze kumvikana n'ikipe ya Juve kumubatiza umwaka umwe ku miliyoni 10 z'amayero, hanyuma ikipe ya Juve ikeneye kumugura ikaba yamugura miliyoni 45 rwo operation yabirangiye. Ikimakuru kitubwira yuko rero ikipe ya Juve kandi iri gushaka kongeza amasezerano Juan Cuadrado y'umwaka umwe, hanyuma igahita imuha miliyoni 10 zo kwemera gusinya amasezerano, ndetse harimo n'imishahara byose bikarangiriramo rero Cuadrado nawe agomba guhita yishyurwa izi miliyoni 10. Tutto Sport nayo ikabigaruka ivuga ati Juve yamaze kwibonera Alvaro Morata none mu ishusho nshyashya kabisa, arongeye agarutse kandi ari mushya. Rero uyu mugabo akaba aje ngo ni inkuru yatunga cyane abafana b'ikipe ya Juventus nyuma y'uko bari bazi yuko bashobora kubona Eden Dzeko, ariko ikipe ya Juve ngo yamaze kubona ko itategereza Napoli na Roma ngo bajye kurangizanya mu by'ukuri yaba yatakaje umwanya wayo. Yahise rero ijya kuri plan B bari bafite, bakaba rero bahise bizanira umusore w'umuvandimwe Alvaro Morata gwibyaze ko bahise babivamo. Ari nako ikinyamakuru kitubwira yuko ikipe ya Juve nimba ikeneye uyu musore igiye kumwishyura miliyoni 10 ku ntizanyo, ariko nishaka kumugura izamugura miliyoni 45 hanyuma itirangiza iyi deal. Ikinyamakuru kandi kitubwira ko Juve rero itararangiza transfer zayo, ikaba igiye guhita ijya kuri Chiesa w'ikipe ya Fiorentina, ari nako igomba kubanza gutegereza yuko Douglas Costa ajya mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Southampton Wanderers iri kumushaka. Affaire à suivre. Corriere dello Sport iratubwira yuko Arturo Vidal yamaze kurangiza n'ikipe ya Inter de Milan, medical yarangiye. Hanyuma ejo kandi Vidal yabonanye n'umutoza rero hari aho bita Appiano ikipe ya Inter de Milan ikorera, akaba rero agomba gusinya amasezerano kugira mu mwaka wa 2022. Anako kandi Inter de Milan yamaze gukubura Godin wamaze gusangana Jana Igorane muri Cagliari. Akaba rero Arturo Vidal bivuga ko ashobora kuzaba akina match yo kuri wa gatandatu ikipe ya Inter de Milan ifite. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, cy'amakuru de Milan cyatubwira ati
City ibereye muri paradizo, ati wifitiye Kevin De Bruyne kabisa nta nyota nta n'inzara y'ibitego cyangwa se assist wabura ahangaha. Akaba rero Kevin De Bruyne yatsinze igitego ndetse atanga na assist, ari nako kandi Foden yaje gutsinda ikindi igitego, ari nako kandi Gabriel Jesus yaje gutsinda igitego nawe birangira batsinze ikipe ya Wolves rero ibitego 3-1. kimwe cya Wolves cyatsinzwe na Raul Jimenez ku mutwe. Icyabakuru Demira kandi cyanagarutse ku ikipe ya Aston Villa yatsinze ikipe ya Sheffield igitego 1-0 cya konsa cy'umutwe, ariko banagaruka kuri muzamu baguze nk'ikipe ya Arsenal rero Emiliano Martinez wanakuyemo penalty. Uyu muzamu rero bakaba baramutanze $20 z'amapaundi mu by'ukuri Aston Villa yatangiye kuyagaruka. The Star ikabigaruka kuri match ya Manchester City na Wolves rero ivuga ati ice cool, akaba rero ari Phil Foden rero watsindaga igitego cyo hanze nanone, ari nako yikuragaho pressure y'ibyamubayeho mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Ikinyamakuru The Times kiti Foden yatsinze ati City yatangiye iguruka kabisa. Ikinyamakuru DMR cyo kikatubwira ati ese undi Foden yarababariwe. Ikinyamakuru kivuga ati rero yatsinze igitego cyangwa se yabonye urushundura nyuma rero y'ikimwaro cyo mu ikipe y'igihugu, mu by'ukuri ibyo yakoreye muri Iceland ni hatari cyane. DMR kandi ikaba yagarutse kuri Roman Abramovich rero ashobora kuba ari bujye mu mazi abira. Uyu mugabo akaba afite ikipe ya Chelsea, niwe boss wa Chelsea, ariko BBC ku munsi w'ejo muri panorama yabo bafite show ya hatari ikora ibintu bya investigation, bakaba barashyize hanze yuko ubushakashatsi n'urucukumbuzi bwabo bamaze kubona ko Roman Abramovich afite abakinnyi ku buryo butemewe na FIFA, ni ukuvuga ngo mu buryo bwa third party. Akaba rero iri tegeko rya third party ownership ryaciwe mu mwaka wa 2015 na FIFA. Uyu mugabo rero afite company yitwa Reston Holding ikorera muri British Virgin Island, ikaba ifite abakinnyi benshi afite donko agenda ariraho bwa gatatu. Ni ukuvuga ngo umwagent na club bagakora deal karangira, ariko akaba arimo n'udufaranga ari buze kuza kurya nk'aba Andre Carrillo amufiteho. Bivuga ko mu 2014 yanahuye na Chelsea kandi ari umukinnyi usanzwe ufitwe na Roman Abramovich mu buryo butazwi na FIFA. So ibi rero biramutse bimufashe babawe yanakurwa no mu mupira ahubwo ni hatari. Daily Expression ikaba yagarutse kuri Patrice Evra rero ejo akarabyutsa ajya kuri Instagram ye nk'uko bisanzwe ku munsi wo kuwa mbere, avuga byinshi cyane ababaye, avuga ku ikipe ya Manchester United mu by'ukuri, avuga gahinda ke kose, avuga ko abantu bari muri Man United batajya bubaha Ferguson, avuga ko rekritoma zabo zidakorwa n'abantu bazi umupira, zikorwa n'abanyamategeko ba Manchester United ari bo bajya kunegosiya abakinnyi. Anenga Edward kwizera rubanda, akanga kwizera abantu b'imbere bandani ba Man United bayikinye n'abandi. Iminota 19 yose yaridagaduye, mugende mujye kureba kuri Instagram ye biriho. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse rero nanone ku ikipe ya Tottenham Hotspur yagomba gukina na Leyton Orient. Iyi match ishobora kuba itari bube nyuma yuko abakinnyi 18 b'ikipe ya Leyton Orient rero bamaze kwandura coronavirus COVID-19. Ikinyamakuru The Guardian cyagarutse rero ku nkuru hano yuko Abongereza bari bizeye yuko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu minsi 8 gusa bari buze kuza kuba bagaruka ku kibuga, ariko nyuma y'ibyatangajwe na Boris Johnson avuga ko abafana nibura bashobora kuzaza umwaka utaha, bishobora kuba byaburutse ibintu byose. Ubu ngubu abafana rwose mwe mwitonze cyane, akaba government y'Abongereza igiye kubishyira ku ruhande vuga ati mwe mwitonze ntabyo kuza hakiri kare. Reka twekeze kandi mu kinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyatubwira ko Mbappe wa Paris Saint-Germain arangiza amasezerano 2022. Uyu nguyu rero akaba ari mu ntekerezo za Real Madrid ndetse n'ikipe ya Liverpool zimushaka kumuzana muri sama itaha. PSG nayo ikaba iri kurwana n'ubuzima kureba ko yakongera amasezerano, ariko ikinyamakuru kikatubwira ati igihemo kirabacika mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ari nako kandi ikinyamakuru kivuga ati imvura igwe cyangwa ibireke. Aya makipe y'Arwanda Mbappe mu buryo bukomeye cyane ku giciro icyo ari cyo cyose. Afera suivre. Reka kandi dushime cyane mu by'ukuri abakinnyi b'ikipe ya Madrid rero nyuma yo kugabanya umushahara mu by'ukuri kubera ibibazo bya COVID-19 bakagabanya umushahara, bakaba kandi bamaze kurekura prime zabo ngo ikipe izikoreshe. Buri mukinnyi ari kuzafata miliyoni y'euro kuri buri mukinnyi kubera igikombe cya shampiyona batwaye na Super Coupe ya Espagne. Akaba rero abakinnyi b'ikipe ya Madrid bamaze kubyumvikana, baravuga ati Madrid kubera ibibazo bya corona koresha aya mafaranga nta kibazo. Les amis, mbifurije umunsi mwiza cyane rero, Imana ibarinde.